e a paixón. Xardíns con labirintos e aromas florais evocadores, ademais de outros elementos que fan deles un lugar idóneo para a seducción, a intimidade ou o cortexo. Este ano, nesta edición, no concurso, participaron máis de 40 propostas, das cales foron escollidas 10. Esta labor de escolla e selección realiza un xurado especializado composto por paisaxistas. Va a mandar la perra. Ahora mismo se la voy a mandar.